Marı rayonunda bu kor desanты işçenligi 1991 yılının aprel ayında Kozan Üniversitesi'nden kelgen istavarlar bizden karşıda çıkış yapsap, özlerine kurslara takdim yapsap, şul yılını kolejde o vakitte lisede Ömer Haşimiş işteydi o terbiye işleri boyunca ol birinci mertebe 14 yigitini alıp Novgorod ülkesinin Yasaybor oğlu yanında ormanlara aşka gitti. Mena şundan başlanıp gitken işler bu. Mena bulay uylap barasak 91'den dep her biz 33 yıl bu işten toklatmış yaşta biliriz. Bizden işlerinde katnaşçılar arasında yigitlerimiz de var, kızlarımız da var. Son yıllarda mena kızlar bilen degen komandanı kullandırabız. İkişer kız var. Bizden için en gereklisi, en kadirlisi yerleme kılgan soldatlarının, komandirlerinin gövdelerin seyitlerini jiyip, toplap jiyip, toğanar haberinde jirlev. 91 yıldan indi bizden studentlar, işçiler 360'dan artık hazır. Şu katnaştı. Şu 33 yıl içinde indi 333 naşı bizden soldatını küterip aldık. Biz indi küterip aldık tüşe bizden tabıp, şu soldatını küterip alıp bizden indi tuğanıklar kabirlerine jirlendi. 27 günü gidemiz biz Novgorodskiy oblast, indi Mesnoy Bor avulu da mında bizning ikinci udarniy armiya 42 yılda Leningrad blokadasını üzerine kirgen bola. Onlar blokadını üzerler, no şul goruşta kalalar. Şu 100 mingden ortak armiya bilen şul goruşta kalıp big es prosentine isen kola. Köbüsü şunda halak bola. Hem olarını kümmüler, olar nişik ülgenler, şu kilo jir üstünde yotta. Indi. Mena hazır üttan olarının halak bulganlarına 82 yıl. Indi. Olarının kübüsü de biz kübüsünü topabız. Mena jir üstünden olar 5 santimetre bulurgan bir osta, ili 30 santimetre osta. 80 yıl içinde yofrak jirem üsüp, jir bilen şularını üstün koplağına. Bütün eybirler var, Allah'a şükür. Hazır bitinde bizden özümüzün generator da var. Indi. Telefonlar zamanı bit. Şuna bütün nersemiz különgen, bütün nersemiz var. Поисковиктің ең зор ғұрурлығы деп айтайменде біздің солдаттарының мына шундай медальонын табу. Шу медальон ішіне біздің енді yazıла солдатның данныйлары. Біздің 3-ші ел Смоленский шәһәрендә табылар отряд бір солдатны, ул йонил кішісі була. Біздің оның мында мына жіберелер медальон ішінде қағазларын. Енді мына 80 ел ул халак булганнан соң 42 елда халак була, халак булганнан соң 80 елдан соң елга кырыннан табып алар ике солдатны. Менә берсе аның инде йонил кишесе Сафин Хакимжан Мустафинович була. Инде безнең аның оныклары барып, Вязьма шәһәренә барып, инде ул бабайларын инде иңдерделәр, инде җиргә дип әйтгәндә, һәм алар безнең аның булган әйберләрен bizden muzeyga topşırdılar. Bu менә медальон, инде, вкладышы, и менә шундый аның янында булган каталогы, и менә шундый перо ручкасы. Ручкасы да прям идеальным состояниедә, прям шундый табылган. 80 ел яткан ручка. Инде качан җитештерелгән булгандыр инде. Бик әйбәт. Һәм менә тагын бер шундый безнең бар, пашуркасыныкы. Менә инде 22 елга хәтлегендә Украинада халак булган, анда Украин поисковиклары табып, шу безгә җибәрделәр.